Hashwa ke jingrakhe jong keseng selok ki Salesian udan Bosco ya kalengko senam besispa. Nado bakakan huan jong ki missionary ki Salesian udan Bosco kilawan bani ukjat kene kathan dalam mingi kri India. Ha ka arpundro trek risau ar hajar arpuar ka Balang Catholic Nongpoh Parish Club Pdiang burom ya ke jingwan jingo u Rector Major keseng selok ki Salesian udan Bosco SDB u Reverend Father Angel Fernandez Artime. Ubalawan banyu kejat hakasian kabar. La Pdiang buram ya uniu Rector Major hashwa buun wan shilong. Da upada rangba ke Nongpoh Parish u Father Peters Imle ha ka jing dan lang u Father Paul Ofendro Lengkot Provincial ke Shillong Province ki padar ki sistar bat kenong ilam niam bat kento bru ki kena skol bat ki kena skol barim ke St Paul's High Secondary School Nongpoh. Ka kenhuan SDB kan rakhe ya kejingdap shispa senem jong kejingwan ki missionary na ka seng selok ki Salesian udan Bosco ha ka lai potrik urisau ar hajar arpuar ha cathedral halai mkra akanong ba Shillong. Haba ajing kran akan kejingwan jingo ya Nongpoh Parish uniu Rector Major ulai mensiam ya Nongpoh Parish barok kawai bat kumjo ru ki chlam ajing nang jing start ki bela penyat da ki Salesian hashwa ke jingrakhe ya ke jingdap sispa senem. Ulai ru iki kentian kentukan pham saborok kenang kitkam ki kena skul bat kiwe bagi de ban long ki beteli bani iet iwe bat ban trishtam kenang begin kiau ke jim jongki kham tam ban long ru ki bat tip breu tip blai ha ke jing im jongki. And the shawls, also the beautiful flowers. Benvenuto tra noi. So blessed to have you here, 'cause you are a father so dear. Your smiling face makes us always cheer, and we can feel your love and your care. Together we raise our voice, Signore. Together we make a choice, Maggiore. Together we say, si possiamo dire. Welcome, welcome, welcome in our midst. Benvenuto, benvenuto tra noi. Yes, thumbs up. Very good, very good. Alright. I need to internal break now. Don't get me. Padang angel udan. Alright. Thank you, Father. Joshua Ibal Padiang. Praise! Praise defense. Right. Ignore the youth leaders. The leaders. Alright. Get back. Give them some praise. Okay. Yes, let's give hands. He was your neighbor falling night. Open to the sides of the time. Hatur fitip na video udan Bosco. Hoi ne. Allora, Don Bosco diceva ai ragazzi, alle ragazze, che voleva a tutti felici. E come Don Bosco qua è na chi tu sama na pengi kraskol, krigay? Banlong kiba? Kemen. Banlong berbor kiba? Kemen kita bawa Don Bosco qua. Noi vogliamo vedervi felici e prepararvi per la vita. Kublai pi barok
kerbang yang aku beli ya ka pelawan hang ni ban daringkat bangi ki khonjung Don Bosco. Kini ni kasi kebakrawe ha ka jingselo jengi khonjung Don Bosco. Maka yang kesem jong Don Bosco ha kini ka province jongi Shillong province. Maka kerbang ha kini kari boy ha bau klido jong kaseng Salesian bakerpang badai ubah sipo un babi bujli ya Don Bosco bakerteng Angel Fernandez Artime uri klido ngikot Rector Major klido jong kaseng Salesian dengan jingwan kejung daus kasngi nado mendang singi arpenyo hado laipo kadai kejingwan bandaring kabringi yang katakan kasnem jong jing aingu ya kejingwan jong ki Salesian hagre sipa snem nado sieja kena sipa arpuar ngiwan hado menta arjar arpuar jadi jingwan jengo jengu golong ban daring kat beringi kikun jong Don Bosco bon ai mensi mengi bon ai ngi kita ke mensi ong ban nyai chakmat bangin wat pa syakawi pa kaspas nem ke ban ke baar ke bang mengin sedang nado menta digini king ke bang mengi sultanat sia jingwan jengu ai kublai ke pange ya karibhoi bro ke police department parikumyo ya sarkar jong Meghalaya kabala ai ngi kini kala ke pange bakin semua sukhari u bandaring karan badu barkani king ke bang mengi kwa bandaring kar berpi bangi nyadwai ya kini ke igi bau blai lole kerpang kini ke dong setai lamingi ya ke jingda basis pas nem jong jingwan jong ki khonu Don Bosco sya kini ke dong setai lamingi desai sin kublai sibun abu blai nong kerku kedo igi kerpang ki khon sama